Tuğanlar assalamu alaikum. Doni KG kanalımızın görüşleri, mal çarba görürmanları, salamatısızlarбы. 18 aprel 2026 yıl Çiyoblusu Sokuluk mal bazarı. Dostlar biz uşul жерден уйларды тартып көрсөтөлү. Мынакей, соода болуп атабы бул жерде. Мына ушул жигиттер. Biz менен болуңуздар, кеттик анда эмесе. Бирден лайк басып көр. Бул жерде дагы кунаажын бар экен. Биринчи туутпу байке? Биринчи туут кунаажын экен. Мына көрүңүздөр. Бооспу бул? Мынакей үрттөрү да узун экен. Көрүңүздөр. Мына шашпай токтотуп көрсөтөңүчү. 8 айбы? 8 ай. 8 ай боос. Баасычы? 165. 165 миң дейт. Бул дагы 8 ай. Бул да 8 ай боос. Биринчисине. Мына биринчисине. Мунун канча баас? 160 миң сом туғандар. Номер айтып қойыңыз. 0708 0708 68 37 10 доставка уйыштырып бересіз, Мына көрсетіп қойыңызшы туғандар. Мына мындай болған алдыларынан қараңыздар мына. Bu yerda öte bir soda болуп атат, ак чиптер байланып атат. Ассаламу алейкум. Ой, иним канчага алдың? Сетмак койлап бер коесуң. Жок, ушундай кылып берди атат да. Онда уйдун башын кыйып коет тартып. Байке, 230 кабы. Көрсөтөйүнчү. О, мына. Боз экен, э? Ел көп bu yerде кишилер. Сурайынчы, мына байлап атат го. Келиндери караңыздар. 230-га кеттиби? Туйун деген. Машалла. Ой, ушундай уйлардан барбы? О, номер айтпайсыңарбы? Алам дегендер болуп калса. 230-га кетти. Машалла. Канчанчы туут эле? 4-чү туут. Мына жеримде караңыздар. 4-чү туут. Номер калтырып кой, ала тоо экен. 505 17 4004 дейт. Мына үйдө да бар экен. Көрүңүздөр, мына ала тоо парадасындагы уй сатылды мына Сокулукта. Мына 20 литрге гарантия берем дейт. Мына жакта бир тууганыбыз соода болуп атат. Ушул ушул соода болуп атабы? Уй. Кайсы мынабы? Бул уй соода болуп атат туугандар. Кана көрүңүздөрчү бир. Мына жакта соода болуп атат мына. Болду. Опа. Канча сурап атасыңар өзү? 350. 350 эне бала дейт. Канчага соода болуп атат экен? 320 да кеми жок деп. 320. Yok, men etmiş gerek de oşuna aytып atам. Мендер жакшы инсан болсо Не новый. Канчага сурап атасыз байке? Я. 290 бу. 285. 200 канча берди? 287. 287 миң бериптир, туугандар. Мынакей. Уй экен, Бирок канчанчы туут бул? 4 тууган дейт. Мына музоосу. Музоосу эркек экен. Бул жерде соода болуп атат. Туура кел. 290 бу? Мынакей. 290га берип берер дейсизби? 2000 өтүп берип атам мен сизге. Ке. Канчага кетти, ошону айтып коюңузчу. 88 287ге буйрусун байке. Мынакей, байкем аябай жакшы киши экен да, жош. Тарс деди алды. Буйрусун алган адамга да, сатканга да буйрусун, базар. Мына. Көрдүңүздөрбү туугандар, Сокулукта жакшы уйлар болот негизи. Караңыздар, момдайлардан бар. Байке баасын айтып коюңуз. 280 дейт мына сүт багытындагы. 25 күндө туут экен, мындайлар бар экен. О, достор, мына. Бу кунаажы кимдики экен? Эси жок окшойт, Мындай кунаажым бар экен го, жакшы кунаажы. Айсылар бүгүн азыраак болот негизи, ишемби күнгө. Мына эстин астын тарттык, могу кунаажындагы мощный экен. Мынакей, караңыздарчы. Эс. Мына музоосу менен сонун экен. Көз тийбесин. Кимдеги ушундайлардан алса буйрусун демекчибиз. Ар бир менин подписчиктердин үйүндө ушундай уйлардан турсун демекчи. Туугандар кунаажы. Ушул канча болуптур? Билбекем ушул. Кимдики экен? Маяктабы? Соода болуп атыптыр да мынакей. Шытыр. Азыр жооп да бербейт эми алар. Бирок жакшы экен, көрсөтөбүз. Мына музоосу окшойт, Мына музоосу экен. Ушундай эми туугандар, базар. Мындай өзүбүздүн жергиликтүү уйлардан көрсөтөт. Канча экен баасы? 140. Музоосу мененби? Эркекпи? Эркек. Канчанчы туут?
Birinchi tuğut eken 140 ming. Erta kaçıp kalgan kına azına okşayt. 140 ming deyip, namayakta da oylar var eken. Kançadan uçularınız bayke? 150'den dedi. 150'den. Yesi kim bu ya? Basıp Basıp ketdi, basıp ketdi. 150 mingden. Moğollar soralıptır. 150 mingden deyip. Onu gösterip koyunca kançaga ketdi. Bayke. Bayke. Geçiresizler. Kançaga aldınız şunu? Aytıp koybaysın. 190. Kançançı tuğut eken? Birinci tuğut. Maşallah. Buyursun. Bunaki. 210 satavuzda koy. Kayra mı? Ha, 210'a veresiz mi? 210'a satamın deydi. Kayra. Urgaçı bu muzosu? Urgaçı ken. Ya nomer aytıp koyamız. Belki malam degenler bolup kalsa. 755 0755 65 65 03 33. 03 33. Bırak boylu eken. Alata o. Sütü kançayla bayke? 15 litre sütü var eken. Şu baykem sattı. Paydasını verse baykem satatken. Çalıp söyleşsenizdер bolot nomerini kaldırdı. Tuğanda biz menen bolup turunuzda görsetөбүз. 180 mingden var eken nake bolori deyt. Sokulukta turat. Şunday tokol. Ala topar odasındağı. 180 ming so'm. Biroq nomer aytılbayt eken. Şunda. Biz menen bolup atkan bir tuğanlarga tereң ыраазычылыктарды билдиребиz. Bular satılıp alındыбы? Ha, satılat eken bular. Satılat eken. Sokuluk mal bazarından gördüңүздөр tuğanдар. Alısta жүрген mekende işte görüңүздөр bir. Pazar. Bugün bırak bunday sus bolup atat. Az adamlar da az. Esi var mı yok bu? Esi görünmeydi kendine. Bunlar senik anda. Ha, ece kandaş. 130 mingden mi? Kaysınız? Bul bu. Bul sağım mı? Sağım. 10 litre sütü var bunaki. Servis nak eken. Ürktörü. Biriyle baş mı? 130. Rahmat. Ama okunacı seninki mi? Ya yine malumat ver kişine. Birinci tuğut bu? Birinci tuğut. Kança sürü atasın? 135. 135 mi? Sürü atıdır bunaki. 10 litre sütü var. 10 litre süt var eken. Muzosu yok he? Muzosu yok bunaki. Şimdi 5 litre, ana 5 litreden beri etiken de süt kalsın ama he? Anan teptiki de seninki valla. Ciranda alanda görset öyle bul kanday? Üçüncü tuğut sağın. Törte önenten çıkağı? Törte öten iş değil. Bağısıçı. Kaç 15? 15 litrege garanti değil. Bağısını ayıp koy. Kança eken? Ya 155. 155 bin son. Sağın buna. Kança sütü var eken? 15 litre sütü var eken. Nomer ayıp koy. 704 0704 25 25 60 63 39 dedi. İkinci tuğut dedin mi? Ha, üçüncü tuğut eken. Çalınızlar. Eğer de alam degenler bolsun. Ha, buna bul жерде daha birinci tuğut bu. Belki bunday bolup turunuz görset öyle. Belgiç parodası aralashken he? Eki tiş mi? Eki tiş mına. Mına ki. Özüyle görset o da. Eki tiş. Hazır sağım mı? Ha, boz suyun dep kalıptır. Mına gelinler. Karаңыздар. Tuğanda. Oşu jakınlap kalıptır. Kança sürüp atası ece? 180 atam. 180 min so'm. 75 koydum. 175 ke beremin deydi. Mınaki kunacın eken de. Nomer aytağız mı telefon? Aytıp koyunuz. 0705 50 50 71 71. 71 71. Kimde kim uşundaylardan alam dese çalыңızlar. Eki başı ya iyice. Tegi daha var eken anam bul dağı var eken. Çalıp kayırılsanızlar bul. Aha,